Se la massa delle rocce Nós angudu coca la gram pert la pierres que fejora la dolomites sassen tassaura tel trias, ma si storia sedimentera va enant tel temp del jura, per pona rover un china mei un chin tel temp de la creda. Casta pierres plus jaunes fova sambanzanza saura quelles plus vedlas, per quel cancadut il rayon a matumang de se auce per via de las burdles orogeneticas que apona forma e crepes, e la pertes plus jaunes states la primes a cuceora del mer e a uni dejmacedas e limedes giù dal temp. Il resultat è quel che udonzan. Trup del temp del Trias, puc del Jura e schaldi puc del temp de la Creda. In cesce puc il temp de la Creda dolomitic è pur un po' estremamente interessant dal pont de ududa paleontologic. A Jacques contan a Monic schaldi particulares. In tant que il temp del Trias e del Jura se ha format planispirales schamples, cocaudon de casta vetrina, hai amunic del temp de la Creda formas plus complexes, tlamedes heteromorfes, tipicas in ce chenia exclusives de la Creda. Le cordon in ce que la fauna que ven dal piz de puez e schaldi rera del rest de la Talia. E amunic e schaldi biei se vens ben conservei in ce de gran dimensions. Ja un 15 meter de diameter. Miena che abitava ten mer flies, a ja che aldo di specialists ne giudova si morfologia nia a nude sauri, e vivova la massa dega, ma longe al fons del mer. Con quis fossi se scluge la storia sedimentera de la Dolomites. Il passa pona mo milions de anni, danke dan circa 100 milions de anni, metles man si storia tettonica, vuol di la trasformazione longa e complicada dal fons del mer en king ai crepes de maruia che udon al didanquei.